S ciljem dodatnog prilagođavanja usluge internet bankarstva potrebama klijenata, banka je redizajnirala aplikaciju za Raiffeisen internet bankarstvo za fizička lica. Kako bi omogućili što lakše i ugodnije poslovanje sa bankom, klijentima je sada dostupna redizajnirana i unaprijeđena aplikacija Raiffeisen internet bankarstva za fizička lica. Pored dosadašnje funkcionalnosti, novost u aplikaciji jeste mogućnost podnošenja zahtjeva za proizvode banke te mogućnost vršenja plaćanja prema inostranstvu i kreiranje elektronskog trajnog naloga. Za pristup unaprijeđenoj aplikaciji, klijent koristi iste prijavne podatke kao i kod prethodne verzije aplikacije. Također, za sve korisnike Raiffeisen internet i mobilnog bankarstva koji primaju platu ili penziju preko banke, u toku je posebna akcija koja donosi financijske uštede. Do kraja juna tekuće godine sva plaćanja putem Raiffeisen internet i mobilnog bankarstva su bez naknade. Više informacija dostupno je na web stranici banke www.raiffeisenbank.ba.